na walisema hata ingia peponi ila aliye Myahudi na Myahudi au Mkristo. Kitabu cha Qur'ani kinasema hakuna atakayeingia mbinguni isipokuwa Myahudi na Mkristo. Sasa hapa hakuna Muislamu. Sasa na Muislamu, kama ahadi ya kwenda mbinguni ni ya Myahudi na Mkristo. Qur'ani nasema ni ya Myahudi na Mkristo ndani ya Qur'ani. Sasa Waislamu wataenda wapi? Ati nimba ijuru ari ry'Umukristo n'Umuyahudi, none Abayisilamu ko batemera Yesu? Kwa sababu hii ni ahadi katika Qur'ani. Kama Wakristo na Wayahudi, nimba Abakristo n'Abayahudi wako na ahadi ya kwenda mbinguni, bafise isezerano ryo kuja mu ijuru, na hiyo maneno inapatikana katika kitabu cha Qur'ani, kandi majambo akababoneka muri Qur'ani, na Waislamu hawamo mwa hiyo kundi ya kwenda mbinguni, kandi Abayisilamu bakaba batari muri uwo mugwi w'Abayahudi n'Abakristo. Watakwenda wapi? None bazoja hehe? Wanamtumikia Mungu gani? Bakorera Imana nyabaki? Hapo ndio watuambie sasa. Aho niho bakwiye kutwishura, na kama hawana jibu, nimba badafise inyishu, kumbe wakuje kutuuliza sisi, baze batubaze twebwe, kwa sababu Qur'ani, kubera Qur'ani 5 surati Maida, Maida 5 mstari wa 14 inasema sisi ni waalimu wa Waislamu, ngo twebwe turabigisha b'Abayisilamu, ngo twebwe Abakristo turabigisha b'Abayisilamu. Wo twereka none umurongo muri Qur'ani. Bakunzi bari Maso TV, ndazi muriko muravuga ati twereke iyo mirongo, twereke uwo murongo. Yesu ni kauli ya Mungu, Yesu ni jambo wima. Zamuka. Asante sana. Bin Maryam. Hii ndiyo kauli ya haki ya Mwenyezi Mungu. Yesu ndiye kauli ya haki ya Mwenyezi Mungu. Yesu ndiye neno la kweli. Yesu niwe jambo wukuri wima. Ndiyo. Haleluya, haleluya, haleluya. Ako. Zamuka. Sasa haya maneno mimi ninapoyasoma katika Qur'ani huwa nashangaa. Kwa nini nikutane Yesu ndani ya Qur'ani ni kauli ya Mwenyezi Mungu, ni neno la Mwenyezi Mungu? Kuki nosanga Qur'ani yemeza ko Yesu ariwe jambo w'Imana, na hauwezi kumtofautisha Mungu na neno lake, kandi ukaba udashobora gutandukanya Imana n'ijambo ryayo. Yesu yahaye agaciro umuntu kurusha igikoko, akaona kama hawezi kukubaliana na majini yaangamize mtu, kwemerana n'amajini ngo abuze amahoro umuntu, yamkoseshe mtu amani, abuze amahoro umuntu, kwa sababu ni viumbe vibaya. Kuko amajini ni vyari mwibiri, aliyatoa ndani ya mtu, yabikuye mu muntu, akayatupa mu nguruwe, acha biterera mu nguruwe. Na Biblia inasema zile nguruwe zote, kandi Biblia ikivuga ngo zijya nguruwe zose ziliingia baharini, zaciye ziherera mu kiyaga. Ndio maana baharini piko majini makali, nico gituma mu kiyaga hari amajini akomeye cyane. Kama piko majini makali kwa hii dunia ya Mungu, nimba kwisi hari amajini akomeye, ni baharini, ni hari ya mu kiyaga. Na ndio maana wachawi, nico gituma barozi, vitu vyao vyote, ibintu vyabo vyose, njia zao zote, inzira zabo zose, kwenda kutafuta utajiri wao, kurondera ubutunzi bwao, mambo ya kichawi, mu buryo bw'uburozi, wanapitiaga baharini, baca mu kiyaga. Ukaba ukoresha imashini ordinateur, telefone Android, ntucike ubutumwa bwiza n'ibiganiro kuri Maso TV, arivyo Yesu arakiza, Himbaza Time, Interview, Gospel Music, gukwiza isi yose ubutumwa bwiza hamwe na Maso TV. Ndahaye ikaze mwese abakunzi ba Maso TV, ndabaramutsa. Mbega muri amahoro, mwiriwe canke mwaramutse, muguwe neza aho muri naho muherereye, abari mu bihugu by'Iburayi, abari hirya no hino mu mpande zine z'isi, mumeze neza muri amahoro? Nizere ko mumeze neza, nizere ko muguwe neza. Nukuri jewe nta kabaya, ndashima Imana, shima Yesu yishe umwako. Weho aho herereye bimeze gute? Wora akwicira abazimu, akwicira umwako wose mu izina rya Yesu. Nuko rero ndakwakiriye rero mu kiganiro tubirabire hamwe. Ibintu birakomeye, ibintu ntugire ngo ni ibintu byoroshe.
twaje kwindi mpwemu mugani w'uraha ati kwindi mpwemu. Natwe twaje kundi muvuduko udasanzwe muri Arimaso TV. Uyu mwaka dufise ibikorwa vyinshi, dufise akazi kadasanzwe, dufise imirimo ikomeye cyane. Umviriza rero ikiganiro nitubirabire hamwe, nkwibutsa kugira subscribe kubera yuko muri no minsi turiko umuvuduko ukomeye, ibiganiro bidasanzwe, kugira ngo ntibigucike. Igihe cyose dukoze ikiganiro uheze ukibone, uheze uronke message muri telefone yawe canke imashini yawe, biterwa naho uriko urakirabira, kugira ngo bikunde uronke ubutumwa bukubwira ko hari ikiganiro ca postinzwe na Arimaso TV. So twagiye rero umutumire wacu turaje mu gice kigira kabiri. Narababwiye umukozi w'Imana, ni umuntu w'Imana, Imana yamugiriye neza, yamwiciye abazimu, yamwiciye amajini ku rwego rwo hejuru cane. Ari hano rero ku rwego rwo kuzezengeza amajini. Nawe gerageza wiyumvire umuntu yamaze imyaka 7 ari umuyisilamu, amaze igihe aboshwe n'amajini, amaze igihe aboshwe n'abazimu. Tugahamagara abasilamu mwese aho muri naho murereye, ndabapfunira akagohe, mwakire Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwanyu. Cyane ko mu kiganiro duheruka mwumvise ko Muhammad atangaza itangazo muri Kora avuga ngo mwese abamizirima mukurikire Yesu pardon, ngo kuko ari we nzira igororotse, kandi yavuze ngo ntazi yaja n'abamukurikiye ntazi yabajana. Mwarabiravye mu kiganiro giheruka, aho Qur'ani yanatweretse yuko Allah azohonyoza ibirenge muri Gehinomu. None bisigura ngo Allah ninde? Ni shetani, kuko Allah nimba ari Imana, none Imana yoja mu muriro. Tuzi ko shetani n'abamukorera bose n'abamuyoboka aribo bazoja mu muriro. So kwarugira ngo mbibutse mu kiganiro giheruka ivyo twarabiye hamwe, ivyo twaganiriye n'umutumire wacu muri Arimaso TV. Nuko rero ndamuhaye kaze yongere yivuge. Hari vyinshi kandi tugomba guca hirya no hino mu gice gira kabiri. Kaze wongere uramutse abakunzi ba Arimaso TV hirya no hino aho bahere badukurikirana. Kaze. Asante sana. Narudi tena kumshukuru Mungu kwa kunipa hii nafasi na kunipa fursa hii ili niweze kuzungumza nikitangaza habari njema. Ninamshukuru Mungu na ninashukuru huyu mwaliko wenye nilialikwa na TV Arimaso TV, na nilikuja hapa ili kuweza kuzungumza mambo ya habari njema, na niko tayari kujibu kila swali nitaulizwa ili watu wajue ukweli. Asante sana, Mungu awabariki. Niki kintu kibi wabonye ukiri umuyisilamu? Watubwira ibintu bitatu wabonye bibi vyatumye ufata ingingo ugacuvayo. Asante sana. Mimi ningaliki muislamu, tatizo tunakutana nazo ndani ya dini ya Uislamu. Ati ngorane dusanga mu idini ry'abayisilamu ni kutokujua mambo wala siri ya dini, ni kutamenya ibanga ry'idini, siri ya dini ya Uislamu, ibanga ry'idini ya Islamu. Na siri ya dini ya Uislamu kandi ibanga ry'idini ya Islamu hauwezi ukaifahamu, ntushobora kuyitahura kama haukusoma dini, nimba utize idini, wala kama haukusoma hiki kitabu ukijue, nimba utasomye iki gitabo ngo kimenye. Ukijaliwa neema, ugiri ubuntu ya kutokusoma dini, kutiga idini, kutokusoma mambo ya dini, kutiga ivy'idini, alafu unasoma hiki kitabu, hamugaca usoma iki gitabo unakielewa, ukagitahura. Ukikielewa, iyo gitahuye kwa maneno yanaandikwa ndani, amajambo yanditswemwo, ni lazima ufike unatoka mu Uislamu, ni ngombwa uce uva mu bw'Islamu. Kwa sababu kitu cha kilituma mimi nitoke katika Uislamu, cyatumye mva mu Baislamu. Mimi ni mtu napenda kufuatilia, ndio umuntu nkunda gukurikirana na kuchunguza sana, ndakunda gusesangura cyane ili nijue ukweli, kugira ngo menye ukuri. Mimi nilikuwa na kitabu hiki mnachokiona, na nifisi igitabo mubona. Hiki kitabu sio kila Muislamu iko nacho. Iki gitabo si Muislamu wese agitunga. Hata ukiuliza naho wobaza, wala ukitoa hiyo
examen. Naho wotanga ico kibazo, si wote wako nacho, si bose bagifise, na si wote wanaweza kinunua, kandi si bose bashobora kukigura sababu kiko bei, kubera kirazimvye. Lakini mimi nilijaliwa kukinunua, ariko je nashoboye kukigura. Lengo langu, intumbero yanje ilikuwa ni kutaka kujua ukweli, kwa kugira ngo menye ukuri. Sasa niliposoma ndani ya kitabu hiki, maze gusoma muri iki gitabo, wanasema ni kitabu kitakatifu. Bavuga ngo ni gitabo, Abayisilamu bavuga ngo iki ni gitabo ceranda. Waislamu wanasema ni kitabu kitakatifu. Abayisilamu bavuga ngo ni gitabo ceranda, kilishuka kutoka mbinguni, ngo camanutse kiva mwijuru. Lakini mimi humu mkitabo, ariko jewe muri iki gitabo nyene nikakuya kukuta, nza gusanga kumbe si kweli, kumbe ntabwo ari ukuri. Qur'ani haikushuka kutoka mbinguni. Qur'ani ntiyamanutse ivuye mwijuru. Qur'ani iliandikwa, yaranditswe na masahaba, n'abantu bitangwa masahaba waine, bari bane wa Muhammad, bo kwa Muhammad, kwa sababu Muhammad hakukuwa anajua kuandika. Kwa Muhammad ntiyarazi kuandika, lakini hawa masahaba walikuwa wanajua kuandika. Mugabo aba masahaba bari bazi kuandika. Walikuwa wapi? Bari he? Walikuwa mahali panaitwa Jabali Hila. Hala hano bita Jabali Hila, katika milima ya mawe, mu misozi y'amabuye, penye Muhammad alikuwa anachunga kondoo za mjomba wake, aho Muhammad yaragira intama za nyinarume. Pana kitabu cha maisha ya Mtume Muhammad, hari gitabo cy'ubuzima bwa Muhammad kinaitwa Wakweze Mtume, citwa Wakweze Mtume, manake wake wa Mtume Muhammad, cavuga kuvuga ngo abagore b'intumwa Muhammad. Wakweze Mtume na wanawe, Wakweze Mtume na wanawe, wake za Muhammad na watoto wake, abagore ba Muhammad n'abana biwe. Ico kitabu ndio kinasema, nico kivuga Muhammad alipokuwa huko katika mapango ya mawe, Muhammad ari aho muri ayo mabuye pamoja na masahaba wake, hamwe nayo masahaba ubiwe na masahaba wake. Alipokuwa pamoja na ayo masahaba wake, ngo ari kumwe nabo masahaba biwe wenye kumfuata, bamukurikira, wenye walikuwa wanamfuata, abo bari bamukurikiye. Hicho kitabu cha maisha ya Muhammad, ico gitabo cy'ubuzima bwa Muhammad kinasema kama alitokewa na vitu, kivuga yuko hari ibintu byamuziye vikamnyonga, hanyuma biramuniga. Vilipomunyonga, bimaze kumuniga, kisha bikamwambia, hanyuma bisha biramubwira, na njo aya ya kwanza ya Qur'an, nico gice ca mbere ca Qur'an. Bilimwambia aje, byamubariye ngo iki? Iqra, Iqra halaka bismi rabbika, Iqra halaka bismi rabbika rinisan, soma kwa jina la Mola wako. Ngo soma kubw'izina rya Mola wawe. Muhammad akajibia, sijui kusoma wala kuandika. Ngo Muhammad ashavuga ngo sinzi gusoma canke kuandika. Wale masahaba wakaanza kuandika, baje wa masahaba batangura kuandika, kwa sababu kitabu cha mtume maisha ya mtume, kwa gitabo cha buzima bw'intumwa Muhammad, kinasema vile vitu vilimnyonga. Kivuga rero bijya bintu vyamunize, akatetemeka, acarahinda agashitsi, kwa nderema, aracugumira kama mwenye anaumwa malaria, nk'umuntu agwaye malaria. Akaanza kutabiri, atangura kuvugishwa, kuanza kutabiri. Hamatanguye kuvugishwa, wale masahaba, babandi baba masahaba wakaandika, baca barandika, wakaanza kuandika, baca batangura kuandika maneno kutoka katika kinywa cha Muhammad, amajambo avuye mu kanwa ka Muhammad. Sio maneno kutoka kwa Mungu, si amajambo avuye ku Mana, ni maneno kutoka katika kinywa cha Muhammad, na amajambo yaravuye mu kanwa ka Muhammad. Hawa masahaba, aba masahaba rero walikuwa pamoja na Muhammad, bari kumwe na Muhammad, ndio wenye waliandika kitabu cha Qur'an. Ndio banditse igitabo cha Qur'an. Kitabu cha Qur'an hakikutoka mbinguni, igitabo cha Qur'an ni cyavuye wala hakuna haya ilishuka kutoka mbinguni, nta ni gice cyavuye mu ijuru. Hawa masahaba sasa, aba masahaba rero ikaombwa, Muhammad akaombwa wampeleke nyumbani. Muhammad bica bisabwa ko bamutwara muhira, kumufikisha nyumbani, kumushikana muhira. Mke wake akasema, nini litokea? Umugore waravuga ngo ndiki cyabaye. Muhammad akajibia mwenyewe kwa kinywa chake. Muhammad asharavuga mu kanwa kiyo, akasema, najiofia nafsi yangu. Aravuga ngo ndafise ubwoba bw'ubuzima bwanje, kuchezewa na mashetani, ko jewe ndiko ndatambirwako n'abadayimoni, na kuiharibu akili yangu, no konona ubwenge bwanje, na kunizuga. Nini maana ya kuzuga? Na kunizuga na kunipoteza, no kunzimanganya.
Mke wake akajibia, umugore acaravuga eti hapana mume wangu, ngo yaye mushinga ntaye, haiwezekani mtu mzuri kama wewe, ngo ntibishoboka ko umuntu mwiza nkawe uchezewe na mashetani, woshobora kuvyinirwako n'abadayimoni. Ni utume huyo, uko nuguhamagagwa. Sasa Muhammad anatoka kwenye alitoka. Muhammad avuye ye njo alikutanana na balaa huko, ni wahuye n'ibibazo hari, ye njo anajua vyenye alikutanana navyo, ni wazi vyahuye navyo, anajua vizuri kama bilimuharibu akili yake, kandi arazi ko vyononye ubwenge bwiwe, na alijua vizuri kama alichezewa na mashetani, kandi arazi ko amadaimoni yamukiniye ko cyane. Lakini mke wake huku, ariko umugore wiwe ngaha anasema ni utume, aravuga ngo uko nugutumwa. Hivyo vinatokeana wapi? Ivyo bivuye he? Na hayo maneno ya Muhammad alijibia. Bakunzi bari Maso TV, mukozi Imana Izahake hano nabanze akore hano hantu hama tubandaye. Zana igitabo ndakigufatire. Asante sana. Nta kibazo, nta kosa, asante nta sana, cha kabisa. Wumvirize ingene Yesu agira neza. Asante sana. Asante Baba kwa chakula, kibariki, ukiosha, ukitakase, bariki wenye hawakukipata, bariki mahali kilitoka, uongeze riziki, nasi tukile tukikushukuru katika jina la Yesu, amen. Amen. Ya bakunzi bari Maso TV, amaso kuri ekra, ibintu birakomeye cyane, murumva ku bintu bidasanzwe, yiyakire kabisa, ibintu ni sawa. Hanyuma namwe mudukurikirane, mbega uri kurafashwa, mbega uri kuratahura kuri Muhammad, uri kuratahura ukuri kungana gute? Mbwira abayisilamu namwe mudukurikirana, mudasome iki gitabo, mbega murindiriye iki? Ivyo muri ko murumva biriko bibafasha iki? Vayo wiruka uze tugusengere, wakire Yesu umwami n'umukiza mu bugingo bwawe. Si nivyo gusa, genda ahantu hari ishengero iryo ryo ryose bizera Yesu, wakire Yesu umwami n'umukiza, ubuzima bwawe buhinduke. Urabona ko ibintu birakomeye cyane. Pardon, ndafise akagripe ariko nta ngorane, ibintu biraza kugenda neza. Nuko rero turiko turumva ubuzima bwa Muhammad. Iki gitabo ntaco narinzi guys, ntaco narinzi kabisa, sinenze ko hari igitabo kivuga ubuzima bwa Muhammad. Ndavyumviye ngaha nkuko nawe hari ibindi bintu uriko urumva. Rero umutumire wacu abandanye atubwira uti rero hariho igitabo kivuga ubuzima bwa Muhammad. Yarageze kuna tubwira ingene Muhammad hari ibintu byamubayeko, ngo arafatwa arajugumira, ngo atangira kuvugishwa, tangira kuvuga, ngo hanyuma baca batangura kwandika, ngo bisaba ko bamujana muhira. Umugore nawe acatangura kuvuga ngo yaye ngivyo sibibazo wahuye navyo. Umugabo ariko aramubwira ati je nagize ingorane, hari abantu bariko baracezera cane ku buzima bwanje, ku bwenge bwanje, bariko baranyonora ubwenge. Uwundi ati reka, ahubwo waronse umuhamagaro, ahubwo ubaye intumwa, ahubwo watumwe. Mbega vy'ukuri kwari ugutumwa? Mbega vy'ukuri kwari wari umuhamagaro wo gukorera Imana? Mbega vyari biki? Tugomba tubice hirya no hino, turabe ni biki vyari vyabaye, ni biki vyiyeretse Muhammad, ni biki vyamubayeko. Nivyo tugomba turabe muri kano kanya. Mukozi w'Imana Izahake, turaza kubandanya ntaco, ubwo umugira wongera ugira. Mbega none, mbega Muhammad ni giki? Ni kubera iki? Uratubwira iti nimumbwire ingene Muhammad yohurira n'ibibazo hariya agacaza. Yahuye n'abazimu, yahuye n'amajini, mugabo umugore agaca mubwira ngo oyaye ivyo si ibintu bibi ku muntu mwiza nkawe, ahubwo ni gutumwa, nguhamagagwa. Bimeze gute? Asante sana. Mimi nawaza nilisema hapa pana kitabu kitabu cha maisha ya mtume Muhammad, ndio kinaeleza hayo maneno. Kinaitwa kitabu Wakweze Mtume na Wanawe, wake za mtume na watoto wa mtume. Hicho ndio jina kisho kitabu, ndio jina la hicho kitabu. Katika huo ukurasa Muhammad ndio alitokewa na vitu na alijua vizuri katika akili yake kama alichezewa na mashetani.
mashetani ndio alimchezea, yakamenye ko amashetani ariyo yamukoreye, yakayiharibu akili yake, acha yonona ubwenge bwiwe. Sasa alipofika nyumbani, ageze muhira, mke wake hakukuwa huko Jabal Hila, umugore wiwe siho yarari, lakini na shangal, ariko ndatangaye kusikia anakuja kumwambia ngo wewe mtu mzuri hauwezi chezewa na mashetani. Kumva mubwira ngo wowe muntu mwiza ntiwokinirwako na mashetani. Uyo ni utume. Ubwo n'ubutumwa, uko nuko hamagagwa. Sasa hivyo ndio gisi wanapewaga utume. None uko niko bahabwa kuba intumwa. Ndio gisi wanaitwa. Niko bahamagagwa. Hapa mimi nikafika naona kama kumbe mwenye alimpatia utume Muhammad ni mke wake Bi Hadija. Kumbe wamuhaye, wamugize intumwa ni umugore wiwe Bi Hadija. Sasa niliposoma hicho kitabu nikaanza kusikia ndani ya akili yangu naanza kuchanganyikiwa. Maze gusoma ico gitabo rero narumvise mu bwenge bw'iwanje nzazaniwe. Tu niliulizwa hapa na mtumishi wa Mungu, kitu gani kilikutoaga katika Uislamu? Kuko yariko arambaza umukozi w'Imana igituma wavuye mu Uislamu. Nilikuwa nasoma vitabu vya Uislamu. Ariko ndasoma ibitabo by'Uislamu. Alafu hapa hanyuma ngaha pana neno, hari jambo katika kitabu, mu gitabo neno linasema, ijambo liravuga kama hiki kitabu, kwiki gitabo si kitabu cha Mwenyezi Mungu, si gitabo c'Imana, ni aya iko katika kitabu hiki. Ati numurongo uri muri iki gitabo. Nilipo usoma huyo mstari, maze kusoma uwo murongo, nikasema sasa, nikajiuliza, nca ndibaza kama hiki kitabu sio cha Mwenyezi Mungu, nimba igitabo atari c'Imana, na nilisikia kule wenye walikiandika, narumvise n'abakicanditse, kwa sababu wenye waliandika Qur'an, kuko abanditse Qur'an, niliwaambia kama Qur'an haikushuka kutoka mbinguni, nababwiye ko Qur'an tamanutse ivuye mu ijuru, kama gisi Waislamu wanadai, nkuko Abayisilamu bavuga. Qur'an iliandikwa na masahaba 4. Qur'an yanditswe na masahaba 4 wafuasi wa Muhammad, bakurikira Muhammad. Wa kwanza, wa mbere Saidina Omari, yari Saidina Omari, Saidina Abubakari, Saidina Abubakari, Saidina Ali, Saidina Ali, Saidina Usman. Saidina Usman. Hao ndio wenye waliandika kitabu cha Qur'an. Abo nibo banditse igitabo cha Qur'an. Maneno ya kusema kama Qur'an ilishuka kutoka mbinguni, amajambo avuga ko igitabo cha Qur'an cyamanutse kiva mu ijuru, nikakuta ni ya uongo, nsanga nayo ubeshi. Sasa ajabu, sasa igitangaza rero, nilipokuja kukuta ndani ya Qur'an, nsanga muri Qur'an piko kitabu cha majini, harimo igitabo c'amajini. Ndio nikashtuka, ncandakanguka, nikawa samwe nashtuka akili, ncandakanguka mu bwenge, nikasema aye, bibi gute je, uwe mcha Mungu, wubaha Imana, mcha Mungu ambatane na majini, uwo muntu yubaha Imana wofatana na majini gute? Kitabo cha Mungu, igitabo c'Imana, kiwe tena na kitabo cha majini, cogira igitabo c'amajini gute? Na haya majini, kandi aya majini njo haya yalimtokea Mtume Muhammad, niyo yaje muri Muhammad huko Jabal Hila, hariya muri Jabal Hila. Njo nikaona kama hii dini yenye niko ndani, ncambona kwiri dini narindimwo si dini ya Mungu, atari dini y'Imana. Sasa wakati nilikuwa kusoma habari za Yesu, sasa igihe nasoma makuru ya Yesu rero, nilishangaa, ndatangara, nikakuta ndani ya Qur'an, nsanga muri Qur'an inasema kama Yesu ni roho ya Mungu. Nsanga Qur'an ivuga ko Yesu ari imhemu y'Imana. Sasa nilipokutana Qur'an inasema Yesu ni roho ya Mungu, sanze Qur'an ivuga ko Yesu ari mhemu y'Imana. Huko mu Wakristo, hariya mu Bakristo wanasema Yesu ni Mungu, bavuga ngo Yesu ni Imana. Na ningaliki Muislamu, huko mu Waislamu tunasema Yesu si Mungu, kandi ngiri Muislamu twavuga ngo Yesu si Imana. Lakini mimi habari nikaikuta mu Qur'an, ari kwizo nkuru ndazisanga mu gitabo ca Qur'an, kwamba Yesu ni roho ya Mungu, ko Yesu ari mhemu y'Imana. Nikatia ndani ya roho, candabishira mu mutima. Niliposoma ingine andiko, maze gusoma ikindi canditswe, nikakuta inasema kama Yesu ni kauli ya Mwenyezi Mungu. Nshanumva kandi ngo Yesu niwe jambo w'Imana. Nikashtuka, nshandatangara, Yesu ndiye neno la Mungu, Yesu niwe jambo w'Imana. Manake Yesu njo neno, nukuvuga ko Yesu ari we jambo. Nikajiuliza sasa, aye unaweza mtafautisha Mungu na neno lake? Uteno ushobora gutandukanya Imana n'ijambo ryayo? Nikaona habiwezekani, canumva ntibishoboka, nikatia ndani ya roho, candabishira mu mutima. Nilipoanza kutafakari, ntangiye kuvyumvirako, nikitembea katika miazara, ndiko nagenda mu miazara, nasikia miazara ni ubishi
wa maneno mbili inazunguruka dunia nzima. Imiyazara nuguharira kwa majambo abiri azunguruka mwisi nzima. Nilipoikala vizuri niko nasikiliza gisi wa Kristo wanafundisha. Ndiko ndumvise zingine abakristo bigisha. Nilikuwa nasikia wanafundisha kweli. Numva bariko bigisha ukuri. Kwa sababu nilikuwa nayo Qur'ani. Kuko nari mfise Qur'ani. Walikuwa wanafundisha maneno na mimi nasoma ndani ya Qur'ani. Bariko bigisha ibintu nanje mpora nsoma muri Qur'ani. Nikakuta ni kweli. Chansanga n'ukuri. Nikaamua kutoka katika Uislamu. Nchafata ingingo kuva mu Bwisilamu. Nikakuya na kitabu. Nchanzandanye rero igitabo. Nikaendelea kusoma. Nchambandanya kugisoma. Nikajua mengi zaidi. Chandamenya vyinshi cyane. Kwa sababu dunia nzima, kubera isi yose, angalia fasi yote pako panatendeka miyazara. Raba ahantu hose abi miyazara. Utakutanaga topic lenye liko kumeza. Uzosanga ikiganiro kiri kumeza. Ndiyo, topic yenye iko kumeza. Uzosanga ikiganiro kiri kumeza. Ni uungu wa Yesu, ni ubumana bwa Yesu na utume wa Muhammadi. Gutumwa guhamagagwa kwa Muhammadi. Njo topic yenye iko kumiyazara yote mwanzo wa dunia mpaka hapa. Miyazara yose nivyo usanga bariko baravuga. Kwa nini sasa? Kubera iki none? Kwa nini Yesu na Muhammadi? Sasa Wakristo wanadai kama Yesu ni Mungu. Abakristo bakavuga ko Yesu ari Imana. Waislamu wanasema Yesu si Mungu. Abasilamu bakavuga ngo Yesu si Imana. Lakini ndani ya Qur'ani, ariko muri Qur'ani inathibitisha. Waislamu, Wakristo wanatoa aya za kuthibitisha kama Yesu ni Mungu. Hanyuma Abakristo bagaca bakura imirongo muri Qur'ani ivuga ko Yesu ari Imana. Ico njo kitu chenye kilinionyesha, ico nico canyeretse kuamini, kwizera Kristo, Kristo. Kwa sababu ndani ya Biblia, uko muri Biblia hakuna aya inasema jina la Allah. Nta murongo numwe uvuga izina rya Allah. Mwanzo wa kitabu cha Mwanzo, gutangura mu ntango mpaka kitabu cha Ufunuo wa Yohana, gushika kuva mu itanguro gushika no mu vyashuro Yohana muri Biblia, aya inasema jina Allah. Nta jambo rivuga, nta n'umurongo uvuga izina Allah. Cha kushangaza, igitangaje, nikakuta katika Biblia, chansanga muri Biblia, nikakutana katika Biblia Baba ni Mungu ni Baba. Nchansanga muri Biblia Imana ni Data. Mungu anaitwa Baba, Imana anaitwa Data. Lakini katika Qur'ani, ariko muri Qur'ani, kuanza surati al-Fatiha mpaka surati an-Nasr, uko nyine mu vyumva, hakuna aya inasema kama Mungu ni Baba, Allah ni Baba. Nta murongo numwe uriyo uvuga ko Allah ari Data. Sasa kama Allah, Qur'ani inasema Allah si Baba, nimba Qur'ani ivuga ko Allah atari Data, na Biblia inasema sisi ni wana wa Mungu, na Biblia ikavuga ko twebwe turi abana b'Imana, tulifanywa kuwa wana wa Mungu, twagizwe abana b'Imana kwa ajili ya Yesu Kristo, kubera Yesu Kristo. Sasa kama Allah si Baba, nimba Allah atari Data, na Biblia nasema watoto wa Mungu ndio watarisi ufalme wa Mungu. Biblia igacivuga ngo abana b'Imana nibo bazoragwa ubwami bw'Imana. Kumbe nikaona afadhali nimfuate huyo baba wa Wakristo. Ndumva ko nkwiye gukurikirana uwo Data w'Abakristo. Nilipoingia sasa huko kwa Wakristo, ninjiye mu Bakristo, nilipookoka sasa, maze gukizwa, nikaanza kusoma sasa, ntangura gusoma Biblia. Nalinganisha Biblia na Qur'an. Ntagiranya Biblia na Qur'an. Nikakuya kukuta, nza gusanga sifa za Yesu, icyubahiro cha Yesu ni Mungu muzima, ni Imana yuzuye. Kuangalia haya maneno ya ndani ya Qur'an, ndavya majambo yo muri Qur'an, kwenda kukuta sasa mu maneno ya ndani ya Biblia, nsanga no mu majambo ya Biblia, hiyo ni bala, nsanga ni hatari. Ikanifariji sana, ikirandemesha, ikanionyesha kama iranyereka ko hakuna Mungu mwingine, ntawe yindi Mana apasaye kuabudiwa kwa haki, ikwiye guhimba gusengwa mukuri, isipokuwa Yesu Kristo, atari Yesu. Nikaamua kutoka sasa, ncyamitamo kuvamo, nikaokoka, ndakizwa, na hivi ninamtumikia Yesu Kristo. Nubu nkorera Yesu Kristo. Asante sana. Yewe bakunzi bari Maso TV, harahiye noneho subirugire. Bakunzi bari Maso TV, nukuri Imana imuhezagire kandi Imana imuhe umugisha. Nagomba mpamagarire abayisilamu muri ko muradukurikirana, nukuri mwandike muri comment, mwandike ingene mwabibonye iki kiganiro mukibonye gute, nawe wagira ico uvuze aho muri comment. Wowe uriko uradukurikirana ugira ico bivuze ko, abashehe mudukurikirana mugira ico bivuze ko, andika muri commentaire mutubwire. Hanyuma bakunzi bari Maso TV mwese aho muherereye, gira ico muvuze kuri kino kiganiro, ariko kandi mbibutsa kugira subscribe, mukore share, banduku musharinga ikiganiro gishike kure. Ibintu murabona ko abantu benshi barakeneye kubimenya, ibintu abantu benshi barakeneye kubitahura.
ufise abagenzi b'abayisilamu batransfera ibi bintu, barakwiye kubimenya kugira ngo bashobore guhinduka nk'uko Imana yagiriye neza Isahaka akavayo, nabo bapfeyo, nabo Imana ibagirire neza, ibicire abazimu. Imana idutabara. Mbibutsa yuko mu kiganiro kandi twaherutse twaravuze kandi twarumvise yuko iyo abakristo twebwe twihana, iyo twakira Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwacu, twakira mpwemu yera, ngo ariko abamizirima nabo baca bakira ijini. Twarabonye yuko umumizirima wese ahantu ari aherereye ku isi abwizwa kuba afise amajini muri we, na cane ko Korani yerekanye yuko abamizirima basenga imizimu, bagasenga akaburi, bagasenga n'amajini. None wowe uri kuradukurikirana, ivyo nimba ubisoma kubera iki ukiri muri Islam? Urindiriye iki? Kaze tubasengere abo bazimu, tubazezengeze abo bazimu, tubakubite, tubaderivure mu izina rya Yesu, hanyuma mubohoke. Kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo nta rindi zina twahawe munsi y'izuba dukwiye kukirizwamo atari izina rya Kristo Yesu. Kandi yavuze ngo ni jewe nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ushobora gushika kuri Data namujanye. Nuko rero, ego mukozi w'Imana canke umutumire wacu kuri Arimaso TV ni Isahaki, ariko atubwira ibintu bikomeye cyane. Isahaki, ibintu birakomeye cyane, ibintu ntivyoroshe. Uca ufata ingingo rero yo kuva muri Islam, uca uravayo. Wowe twereka none umurongo muri Qur'an. Bakunzi ba Arimaso TV, ndazi muriko muravuga ati twereke iyo mirongo, twereke uwo murongo. Yesu ni kauli ya Mungu, Yesu ni jambo w'Imana. Zamuka. Asante sana. Hiyo ni aya inapatikana katika Qur'ani. Qur'ani nilishangaa sana. Katika Biblia hakuna kitabu cha Maria. Kuna kitabu cha Maria katika Biblia? Hakuna. Maria aliandika kitabu katika Biblia? Hakuna. Lakini nilishangaa katika Qur'ani piko kitabu cha Maria. Huyo Maria ni Maria gani? Maria mama yake ya Yesu. Piko kitabu cha Maria. 19 yote ni kitabu cha Maria, surati Maryam. Maajabu. Ndio gisi inaandikwa. Sasa hapa tunaenda kuangalia katika kitabu cha Maria 19. Maana yake Maria mama ya Yesu. Maria mama yake ya Yesu. 19 si hii hapa inaandikwa Maryam. Yani inaitwa surati Maryam. Sasa surati Maryam 19 34 ndio tunaenda kusoma. 34 nasema, aliuliza kuwa Yesu ni neno la Mungu. Sasa katika Qur'ani hilo neno liko. Mbega Yesu ni jambo w'Imana? Ndiyo. Hiyo aya imo. Ni surati Maryam 19 mstari wa 34. Inasema huyu ndiye Isa bin Maryam. Hii ndiyo kauli ya haki ya Mwenyezi Mungu. Yesu ndiye kauli ya haki ya Mwenyezi Mungu. Yesu ndiye neno la kweli. Yesu niwe jambo w'ukuri w'Imana. Ndiyo. Haleluya, haleluya, haleluya. Ako. Zamuka. Sasa haya maneno mimi ninapoyasoma katika Qur'ani huwa nashangaa. Kwa nini nikutane Yesu ndani ya Qur'ani ni kauli ya Mwenyezi Mungu, ni neno la Mwenyezi Mungu? Kuki nosanga Qur'ani yemeza ko Yesu ariwe jambo w'Imana, na hauwezi kumtofautisha Mungu na neno lake, kandi ukaba udashobora gutandukanya Imana n'ijambo ryayo. Habiwezekani mimi kujitenganisha na neno langu. Ntibishoboka jewe kwitandukanya n'ijambo ryanje. Neno la mtu njo mtu, ijambo ry'umuntu niwe muntu. Hii neno lenye niko nasema njo Izake wa ndani. Iri jambo ndiko ndavuga nikyo Izahake w'imbere. Sasa kama Qur'ani inasema kama Yesu ni kauli, ni neno la Mungu, nimba Qur'ani ivuze ngo Yesu niwe jambo w'Imana, kumbe Yesu njo Mungu, kumbe Yesu niwe Mana. Kwa sababu hatuwezi mtenganisha Mungu na neno lake na kauli yake. Gutandukanya
Imana n'ijambo ryayo. Nikaona kama kumbe Yesu ni Mungu. Nca ndabona bwa bundi Yesu ni Imana. Sasa hizi ni habari zinafichwa katika kitabu cha Qur'ani. Hizi ni inkuru zinyegejwe mu gitabo cha Qur'ani. Musikitini hizi habari hawawezi zifundisha. Mu musigiti izi nkuru ntibashobora kuzigisha. Wakizifundisha Uislamu unavunjika. Baramutse bazigishije Uislamu buca busambuka. Sababu wanaweza ona kama kumbe waliwadanganya. Boca babona ko babahenze. Kwa nini ndani ya Qur'ani? Kubera iki muri Qur'ani isibitishe kama Yesu ni Mungu, yemeze ko Yesu ari Imana, na Biblia isibitishe kama Yesu ni Mungu, na Biblia yemeze ko Yesu ari Imana. Na kwa nini hapa katika Qur'ani? Kubera iki ngaha muri Qur'ani pana aya mingi, hari mirongo myinshi za kumsifu Yesu, zo gushira hejuru Yesu, zaidi ya Allah, hejuru ya Allah na zaidi ya Muhammad, kandi hejuru ya Muhammad. Yesu ndio iko na sifa nyingi. Yesu ni afise icubahiro kinini ndani ya Qur'ani, muri Qur'ani, zaidi ya Muhammad, kurusha Muhammad, na zaidi ya Allah, kandi kurusha Allah. Sasa na Yesu wanasema si Mungu. None kubera iki baca bavuga ko Yesu atari Imana? Lakini nilipokutana hii aya, ariko mbonye umurongo inaniambia kama Yesu ni neno la Mungu, umbwira ko Yesu ari we jambo w'Imana, na siwezi mutafautisha Mungu na neno lake, kandi ko nashobora gutandukanya Imana n'ijambo ryayo. Nikakubali kama Ukristo, nca ndemera ko Ubukristo njo dini ya Mungu, niryo shengero ry'Imana, njo wenye wako mu haki ya Mungu, nibo bari mu kuri kw'Imana. Njo maneno hayo, ayo niyo majambo. Haleluya, haleluya, haleluya. Bakunzi bari Maso TV, komera Imana yacu amashi. Kandi wa muntu wese wakurikiye Yesu, wa muntu wese wakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe, vraiment jikure fier, vraiment ubinezerererwe, ubihimbarirwe, kandi ushikame, kandi wongere ushire amana. Muri Yosuwa mu gice ca mbere havuga ngo shikama, wongere ushire amana. Imana igacibwira Yosuwa ngo sijewe nkwibwirire Yesuwa, sije nkwibaririye ngo nushikame wongere ushire amana. Mu Kristo aho uri, shikama ushire amanga ku Mana yawe. Undi yashiyaririmba ngo abazi Imana yabo bazokomera, nibamara gukomera bakora ivy'ubutwari. Ndafashijwe bakunzi bari Maso TV, andika muri komantere utubwire ibintu uko nawe wabibonye. Qur'ani iremeje neza ko Yesu ari we jambo w'Imana. Ndugu Izahaki, naam, tugaruke rero. Ndio kubera iki none Abayisilamu bavuzwa n'iki kwemera ko Yesu yapfuye akazuka? Mbega Qur'ani iremera ko Yesu yapfuye akazuka, ariko Abayisilamu ntibemera ko Yesu yapfuye akazuka. Mbega Qur'ani iravyemera, iremeza ko Yesu yapfuye akazuka? Asante sana. Ndio Qur'ani inakubalisha kama Yesu alikufa na akafufuka. Na kama Yesu alikufa, Qur'ani inasema kama Yesu alikufa. Tunapaswa kukubaliana na Wakristo kama kumbe Yesu alibambwa, alisulubishwa msalabani. Ndio. Kwa sababu kifo cha Yesu kilitendekea msalabani. Yeah. Sasa Wakristo wanasema kama Yesu alikufa na akafufuka. Lakini Waislamu wanakataa, katika vinywa vyao wanakataa kama Yesu hakukufa wala hakufufuka. Lakini cha kushangaza katika Qur'ani hiyo aya imo. Hii surati Maryam. Hii surati Maryam 19 33. 33 inasema surati Maryam 19:33 inasema hivi. Amani iko juu yangu siku niliyozaliwa. Huyu ni Yesu iko anasema. Amani iko juu, huyu ni Muhammad iko anasema amani iko juu ya Yesu siku aliyozaliwa. Amani iko juu yangu siku niliyozaliwa. Siku nitakayokufa na siku nitakayofufuliwa kuwa hai. Amani iko juu yangu siku niliyozaliwa. Huyu ni Yesu. Na amani iko juu yangu siku nitakayokufa, na amani iko juu yangu siku nitafufuka ni kuwa hai. Huyu ni Yesu iko anasemekana katika Qur'ani. Nsubiramwo aho kantu. Qur'ani inasema katika surati Maryam 19:33 inasema na amani iko juu yangu
siku niliyozaliwa. Amani ilikuwa juu ya Yesu siku aliyozaliwa. Siku nitakayokufa, amani iko juu yangu. Na siku nitakayofufuliwa kuwa hai, amani iko juu yangu. Huyo ni Yesu alikuwa anavugwa, iko anasemwa. Kumbe Yesu alikufa na akafufuka na akawa hai katika Qur'ani. Ibintu birakomeye cyane. Niwe rero acha yivugira ngo hakuna atakaye ingia peponi bila Muyahudi na Mukristo. Ayo majambo uyavuga kwiki? Haya maneno, asanti sana. Haya maneno yako katika hiki kitabu cha Qur'ani. Sasa hapa ndio chenye kinanishangaza sasa. Na kinanifariji. Kilinifariji kunionyesha kama kumbe Ukristo ndio fasi ya kukimbilia. Kumbe Wakristo ndio wenye heri. Kumbe Wakristo nibo bahiriwe, ndio wenye wako na Mungu, nibo bafise Imana kweli y'ukuri. Maneno hii katika kitabu cha Qur'ani, aya majambo muri Qur'ani yapo katika surati al-Baqara. Bakara kwanza ni sura ya ngombe anamke. Kumbe hariho n'igice c'inka anamke, inka y'ingore. Tafsiri ya Bakara ni sura ya ngombe anamke. Sasa Bakara 2:111 ndio inaleta hizo habari. Tuangalie katikati ya Waislamu na Wakristo, kama wao kweli wako wanamtafuta Mungu na wako wanamtumikia Mungu, wataenda wapi? Na sisi Waislamu na sisi Wakristo tuna ahadi ya kwenda wapi? Waislamu wana ahadi ya kwenda wapi? Na sisi Wakristo tuna ahadi ya kwenda wapi? Mbega Abakristo bafise isezerano ryo kujya hehe? Mbega Abayisilamu nabo bafise isezerano ryo kujya hehe? Ndio 111. Bakara 2:111 inasema hivi. Na walisema hata ingia peponi. Na walisema hata ingia peponi ila aliye Muyahudi au Mukristo. Kitabu cha Qur'ani kinasema hakuna atakayeingia mbinguni isipokuwa Muyahudi na Mukristo. Sasa hapa hakuna Muislamu. Sasa nta Muislamu. Kama ahadi ya kwenda mbinguni ni ya Muyahudi na Mukristo. Qur'ani nasema ni ya Muyahudi na Mukristo ndani ya Qur'ani. Sasa Waislamu wataenda wapi? Ati nimba ijuru ari ry'Umukristo n'Umuyahudi, none Abayisilamu ko batemera Yesu? Kwa sababu hii ni ahadi katika Qur'ani. Kama Wakristo na Wayahudi, nimba Abakristo n'Abayahudi wako na ahadi ya kwenda mbinguni, bafise isezerano ryo kuja mu ijuru. Na hiyo maneno inapatikana katika kitabu cha Qur'ani. Kana majambo akababoneka muri Qur'ani. Na Waislamu hawamo mwa hiyo kundi ya kwenda mbinguni. Kana Abayisilamu bakaba batari muri uwo mugwi w'Abayahudi n'Abakristo. Watakwenda wapi? None bazoja hehe? Wanamtumikia Mungu gani? Bakorera Imana nyabaki? Hapo ndio watuambie sasa. Aho niho bakwiye kutwishura. Na kama hawana jibu, nimba batafise inyishu, kumbe wakuje kutuuliza sisi, baze batubaze twebwe. Kwa sababu Qur'ani, kubera Qur'ani 5 surati Maida, Maida 5 mstari wa 14 inasema sisi ni waalimu wa Waislamu. Ngo twebwe turabigisha b'Abayisilamu, ngo twebwe Abakristo turabigisha b'Abayisilamu. Kwa sababu gani Qur'ani inasema sisi ni waalimu? Kubera iki Qur'ani kubera iki twebwe Qur'ani ivuga ko turi abarimu b'Abayisilamu? Ni kwa sababu hii aya Maida 5:14 inasema Waislamu walichukua ahadi kutoka kwetu sisi wa Kristo. Nuko ivuga yuko Abayisilamu baronse isezerano kuri twebwe Abakristo, balitoa ahadi kwetu, bayikuye kuri twebwe. Kwa sababu si ndio tuko na ahadi ya kwenda mbinguni. Twebwe dufise amasezerano yo kuja mu ijuru. Wapi hapo? Ni hehe nonaho? Yohani 14. Yohani 14 mstari wa kwanza. Murongo wa mbere. Yesu anasema hivi. Yesu aravuga, musifadhaike mioyoni mwenu.
nimuhagarika imitima yanyu. Muniamini mimi, mwizere jewe. Mumwamini Baba, mwizere Imana, muniamini na mimi, nanje munyizere. Kwa maana kubera nyumbani mwa Baba, muhira kwa Data, manyumba ni mengi. hari amazu menshi. Isingelikuwa hivyo, yaba atarahari, ningeliwaambia, mbibabwira. Lakini ninaenda, ariko ndagiye kuandalia, ngiye kubategurira mahali nilipo mimi, aho nzoba ndi jewe, nitarudi kuwachukua, nzogaruka kubajana na kuwapeleka kwangu, ndabajani wanje. Kumbe sisi wa Kristo, twebwe abakristo, njo tuko na ahadi bwa bundi ndikwe dufise amasezerano ya kwenda mbinguni, yo kuja mwijuru. Lakini Waislamu, ariko Abayisilamu hawana ahadi yoyote ile, nta sezerano na rimwe bafise ya kwenda mbinguni yo kuja mwijuru kupitia maandiko ya Qur'ani, biciye mu vyanditswe vya Qur'ani. Kwa sababu hii aya ya Maida 5:14 inasema walichukua ahadi kutoka kwetu sisi wa Kristo. Sasa kama walichukua ahadi kwetu, kumbe wakubali kuwa wa Kristo. Nimba bakwisezerana kuri twebwe bemere kuba ba Kristo, kwa sababu Qur'ani 26:21 inasema waokoke waokoke wamjue, 2:21 waokoke wamjue Mungu wa kweli. Surati al-Baqara 2:21 waokoke wamjue Mungu wa kweli. Sasa kuokoka ni kumpokea Yesu kama Bwana na Mwokozi. Gukizwa rero kwabo ni kwakira Yesu umwami n'umukiza. Wakubali kumpokea Yesu kama Bwana na Mwokozi, bemere kwakira Yesu umwami n'umukiza, ili wapate nao ahadi ya kwenda mbinguni, kugira ngo nabo baronke isezerano ryo kuja mu ijuru. Wasipompokea Yesu kama Bwana na Mwokozi, batamwakira Yesu umwami n'umukiza, hawana ahadi ya kwenda mbinguni, nta sezerano ryo kuja mu ijuru. Wajue kama moto wa jahanamu unawasubiri, bamenye ko umuriro wa Gehenomu barindiriye. Ndio maneno hayo, nayo niyo majambo. Subirugire mutumishi wa Mungu. Bakunzi bari Maso TV, ibintu birakomeye, ibintu birakaze, ibintu ntivyoroshe. Nanje aha mumbona narengewe, ariko kandi nuzuye amashimwe. Mbonye imbaraga z'Imana yacu, mbonye agaciro k'Imana yacu, mbonye ubuntu twagiriwe mu kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza. Nukuri Imana yacu yarakoze. Nuko twandikire muri komantere rero, utubwire uko wabibonye, utubwire uko wafashijwe, utubwire ivyakubatse, hanyuma utubwire kandi utubwire ivyo watahuye, utubwire yego mbega ubutaha wumva twokuzanira uwundi mutumire wa. Turashimiye Imana, dushimiye na Isaac yaje muri Arimaso TV, akaba ariko aratubwira ashira habona amabanga nkayo. Ntako tutazogira rero kugira ngo tubandanye kubereka vyinshi bidasanzwe. Mwibuka kugira subscribe, mugire share, mugire like, mugire comment. Biradufasha, biratwereka ukungene mudukunda, biratwereka ukuntu muri ko muradukurikirana, biratwereka ukungene atakumutagira kugira ngo mudusupporting, kandi ababikoze mwese uhoraho abahe umugisha. Inshuti mukozi w'Imana Isaac, ikiganiro cyo hava kiba kirekire cyane, tuzogira n'ikindi gice kigira gatatu. Nico gituma ndiko ndasaba abakunzi bari Maso TV bose aho baherereye bagire subscribe kugira ngo bikure twakore kindi kiganiro baze bakibone. Ariko nashaka turangiza ikiganiro, mbega naremereye abakunzi bari Maso TV ko tuzovuga kucitwa igitabo c'amajini. Kubera iki gitabo c'amajini muri Qur'an? Asante sana. Na ndio maana nilisema wakati nilikuwa Muislamu, nilipokutana ndani ya Qur'ani piko yemo kitabu cha majini, nilishangaa sana. Nikasema sasa aje sisi na majini tunakutanana wapi? Alafu msisahabu kama kwenye niliona kama ni ajabu kubwa sana. Waislamu wanawafanya majini kuwa wandugu na wanashiriki nao, wanashirikiana na wana mahusiano makubwa sana na majini. Na hapa katika Qur'ani inasema kama Muhammad aliwasilimisha majini nao wakawa Waislamu. Muyandi majambo Muhammad yatuje amajini, ndio aliwasilimisha majini
amajini y'Abayisilamu. Waislamu majini ya wakawa Waislamu. Bakunzi bari Maso TV, nibutse ko hari n'undi mukozi w'Imana nawe yabivuze uko nyene ko Muhammad nawe yatuje amajini acaba amajini y'Abayisilamu. Nzobashiramwo aho ka video nako mukumviriza. Sasa nilishangaa kuona Muhammad anawasilimisha majini wakawa Waislamu. Sasa majini wanakuwa Waislamu na sisi viumbe ni Waislamu. Majini na Waislamu vinakutanana wapi? Wala majini na mwanadamu vinakutanana wapi? Ati mbega amajini n'abantu bahurira hehe? Na sisi huku tunajua katika Biblia, twatuze muri Biblia majini ni hewa mbaya, kwa majini ari mpemu mbi, mapepo, araba daimoni. Na Yesu, kandi Yesu alipofika katika inchi fulani, ageze mu gihugu kanaka, alikutana na mtu mwenye anajaa ndani majini. Yasanze umuntu akwaye majini, akamvamia, hama yamufashe, alafu akamwambia Yesu, Yesu mwana wa Mungu, avuga ngo Yesu mwana w'Imana, kuna nini sisi na wewe? Twebwe duhuriye nawe, usitutese, ntutugirire nabi, tunaomba, turasabye ututume katika zile nguruwe, uturungike haja mwazi rya ngurube. Yesu akatoa majini ndani ya mtu. Yesu yakuye majini mu muntu, akazitupa ndani ya nguruwe, acharungika mu ngurube. Pale inatuonesha kama Yesu alisamanisha mwanadamu kuliko munyama. Yesu yahaye agaciro umuntu kurusha igikoko. Akaona kama hawezi kukubaliana na majini yaangamize mtu, kwemerana na majini ngo abuze amahoro umuntu, yamkoseshe mtu amani, abuze amahoro umuntu, kwa sababu ni viumbe vibaya. Kuko amajini ni vyari mwibiri, aliyatoa ndani ya mtu, yabikuye mu muntu, akayatupa mu nguruwe, acha biterera mu nguruwe. Na Biblia inasema zile nguruwe zote, kandi Biblia kivuga ngo zirya nguruwe zose ziliingia baharini, zaciye ziherera mu kiyaga. Ndio maana baharini piko majini makali. Nico gituma mu kiyaga hari amajini akomeye cyane. Kama piko majini makali kwa hii dunia ya Mungu, nimba kwisi hari amajini akomeye, ni baharini, ni hari ya mu kiyaga. Na ndio maana wachawi, nico gituma barozi, vitu vyao vyote, ibintu vyabo vyose, njia zao zote, inzira zabo zose, kwenda kutafuta utajiri wao, kurondera ubutunzi bwao, mambo ya kichawi, mu buryo bw'uburozi, wanapitiaga baharini, baca mu kiyaga, kwa sababu njoo kwenye piko siri ya majini. Niyo hari banga ry'amajini. Sasa aje jini na mwanadamu, kubera kinone ijini n'umwana w'umuntu. Msisahau kama, nimwibagire yuko huko kwa Kristo, ino mu bakristo, sisi tunapiga mara mingi watu wenye wanakuja wanaumwa majini. Twebwe turakubita cyane, turasengera abantu baza bagwaye amajini. Waislamu wengi, Abayisilamu benshi wanakuja huku ku maombi, barazi no mu masengesho. Ukiwaombea, iyo basengeye, ni kuwatoa ndani majini, ubakuramo amajini. Na ukisha mtoa ndani majini, kandi umukuyemo amajini kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, anafuka na okoka. Umukuyemo amajini mu izina rya Yesu achakizwa, kwa sababu anakuaga nafunguliwa, kubera chabohoka. Lile jini kazi yake anakuaga ni kumfunga, lile jini liba ryaramuboshe na kumuelekeza katika Uislamu. Ifisakati ko kumuboha no kumurungika mu Bayisilamu, kwa sababu majini ni Waislamu. Kuko amajini na Maisilamu, majini ni ndugu zao Waislamu, amajini na bagenzi b'Abayisilamu. Ndio maana nyumba zabo ni misikiti, nico gituma inzu zabo ni misikiti. Lakini sisi ukija kanisani, ariko twebwe uje mu rusengero, utakutana tuko tunapiga ni majini, uzusanga tuko turakubita majini, tunapiga mapepo, tuko turakubita abadaimoni. Sababu kama niliwaambia linaitwa jini likijidhihirisha kwa nimwibagire ko nababwiye ko gitwa jini iyo kigaragaje kwa sura ya mwanadamu, iyo kigaragaje mu ishusho y'umwana w'umuntu, yanaitwa mapepo yasipoonekana. Yitwa mapepo iyo bishwa abadaimoni iyo bataboneka, kwa sababu mnaweza ikaa naye hivi, mnashobora kwicarana gutya, akijibadilisha kwa mwanadamu, akihindura umuntu, ndio anaitwa jini. Acha yitwa, unakutana jini. Ni mwanamke mzuri, abari umukobwa mwiza, ulimkutana kwenye bar, wamusanze mu kabare, unaona ni mwanamke mzuri, ukabona ari umukobwa mwiza, tena mwanamke tofauti uzuri na wengine wanawake, ari umukobwa mwiza atandukanye n'abandi bakobwa, kumbe ni jini. Kumbe ni jini. Akishafanana na mwanadamu, yamaze gusa n'umuntu, anaitwa jini. Acha yitwa ijini. Asipofanana na asipojidhihirisha kwa mwanadamu, yatigaragaje nk'umuntu, yanaitwa mapepo. Acha yitwa madaimoni. Sasa sisi wa Kristo, twebwe abakristo, hatuambatani na mapepo, ntiyaho duhuriye na hatushirikiani na mapepo, nta bucuti dufitanye na majini. Sisi tunayapiganisha, twebwe turayagwanya, kwa sababu mfalme wetu Yesu Kristo, umwami wacu Yesu Kristo, ndio mwenye alituonesha kama hana mahusiano na majini, atweretse ko atamigenderano yafitanye na majini. Ndio maana Waislamu, nico gituma Abayisilamu wanamupinga Yesu, bagwanya Yesu, kwa sababu kubera hakuja ana mahusiano na majini, yaje afitana imigenderanire na majini, alikuja anapingana na majini, yaje agwanya majini, na wao walishawapokea kama ndugu zao, nabo bakira majini nk'abagenzi babo. Ndio upotevu wa Uislamu, nibwo buzimire bw'Abayisilamu. Ndio maneno haya.
Ibintu birakomeye bakunzi bari Maso TV. Imana ibaho umugisha kandi Imana ibahezagire. Watahuye vyinshi, wumvise vyinshi. Naho butaha rero mu kiganiro gikurikira. Imana iguhezagire cyane. Asante sana. Nibaza ko mu gice gikurikiranaho uzokwigongera ukaza ugasigurira benshi ibikurikira. Ndio, samahani kidogo. Nilitaka kusema ili watu wasiseme kama tuko tunatoa maneno ya ndani ya kichwa tu kuhusu hii mambo ya majini. Nilitaka niseme aya ndani ya kitabu cha Qur'ani ili watu wajue kama hiyo aya iko katika Qur'ani. Sawa. Ni kitabu kinaitwa Suratul Jin. Ni aya ya 72 mu gitabo cha majini. Aya ya 72 katika Qur'ani ndio kitabu cha majini, juu inaandikwa Suratul Jin. Sawa. Hicho ni kitabu cha majini. Asante sana. Urashobora kudusomera uwo murongo urishe turangiza? Ndio. Tunaenda katika kitabu cha Qur'ani. Sura ya majini 72. Ndicho kitabu cha majini. Sawa. Inaitwa Suratul Jin. 72 kuanza mstari wake wa kwanza. Inasema, sema. Allah anamwambia Muhammad, sema. Imefunuliwa kwangu ya kuwa kundi moja la majini walisikia Qur'ani likasema, hilo kundi likasema la majini. Walisikia Qur'ani, hilo kundi la majini likasema, hakika tumesikia Qur'ani ni Qur'ani ya ajabu. Inaongoza katika uongofu, kwa hivyo tumeiamini. Majini hayo yanasema yaliamini Qur'ani kwa sababu yalisikia inasomwa. Tumeiamini, wala hatutamshirikisha Mola wetu na Mola wetu, hatutamshirikisha Mola yeyote tena na Mola wetu, hatutamshirikisha yoyote yule na Mola wetu. Hayo ni majini ndio yanasema katika kitabu cha Qur'ani. Yalisikia Qur'ani ni ya ajabu, na hayo yakasema yanaifuata Qur'ani na hayatamshirikisha tena Mungu wao katika Qur'ani na Mungu mwingine. Manake yanakubaliana na huyu Mungu wa Qur'ani kama ndio Mungu wao. Ndio maana mimi ninasema kama kumbe Uislamu sio dini ya Mungu. Kwa sababu na majini yanajua kama huyu Mungu wao wa kitabu cha Qur'ani ndio Mungu wa majini. Sasa ndani ya Biblia hakuna Mungu wa majini. Sisi tunasema Yesu ndiye Mungu. Muri Biblia nta mana ya majini. Na sisi tunasema Yesu ndio Mungu. Twe tuvuga ko Yesu ari Imana. Na tunaona Yesu alipingana na majini. Tunabona ko Yesu yagwanije amajini. Lakini humu mu Qur'ani, ariko muri Qur'ani majini yanakubalisha amajini aremeza kama huyu Mungu wa Qur'ani, Imana ya Qur'ani ndiye Mungu wao, ariyo mana yao. Hawatamlinganisha na wengine Mungu. Bashobora kumugiranya n'indi mana. Kumbe wanampinga, au majini wanampinga Yesu. Kumbe majini agwanya Yesu. Sasa kama majini wanampinga Yesu, nimba majini agwanya Yesu na yanakubaliana na Qur'ani, akemeranya na Qur'ani, kama hiki kitabu ndio kitabu cha Mola wao, kwiki kitabu alicho ch'Imana yao, unasikia ni kitabu cha Mungu? Haiko kitabu cha Mungu. Haiwezekani kuwa kitabu cha Mungu. Ndazi vyinshi mwabitahuye. Rero Imana ibahezagire. Naho utaha turabashimiye mwese mwadukurikiranye. Imana ibaho umugisha, mugiraho muba mwubahwe. Ciao ciao. Ukaba ukoresha imashini ordinateur, telefone Android, ntucike ubutumwa bwiza n'ibiganiro kuri Arimaso TV, arivyo Yesu Arakiza, Himbaza Time, Interview, Gospel Music. Gukwiza isi yose ubutumwa bwiza hamwe na Arimaso TV.